Naku apa tip siapang cungi. Gak kemen pat. Bapak nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Executive member ka khasias atan Mars District Council uba kami atna lan uba pawal sa Auckland hakan daw trek na itong aja pun riu ulakan tu iki hima ki snong bat kirat habaki ai ki cakarat lakalong nakabanta jing snai ki hotel homestay baki de banda khot da dorbar lakalong haki snong hakirat bar haki hima kanang makan ombu umdum yaki ba haka jingkran migilap sai khubor uba sa Auckland ulong kumba kalong menta kamdan ka jing ai kabasyay ki cakarat kumba kalong harat tenring East Khasias District pada karat Marwat Riboy District namar baka District Council kelas abu jingkeli namar ka jingi okluan ki cakarat haki riu shiman tang mga tenturu akan juga ke por balagim sa labu akan ka amendment ke jungi tentu yaki hima yaki rat bad yaki shnong mahabati yaki ki cakarat lakalong yaki hospital lakalong yaki homestay lakalong nam tagi cakarat tentu yaki bekinda khot nak dorbar shnong ki dorbar shnong ken khot yaki dorbar shnong ki dorbar rat ken khot yaki dorbar rat ki hima ken khot yaki dorbar hima kenang bakan bu kono ke jengdum balada ki ai da ka doru mo lese ki hima ken bulak ban bu da ke jong ki dor don ru ki banum su ai ki la ban bu da ka dor na kam ta ka jingdon kam jik shnong ki thau na kam ta ka jing pin pisa yaki rat kam ta ter de ban pentip pat baru lembah ki ke dorbar shnong ki dorbar rat dorbar hima kanungi ai sesua kemolong mentah ni kam don kono ke jing ai ka pasai te kai ke bajasat rat tenring kai ke bajasat rat marwat ki babun ki beri ki wan changi balai pi ka District Council pi snak man haba ki jaka rat ki bajasat rat marwat sekira tenring ta ter ki la poilo sekira sini kum ka isi ke belam daga Voice of the People Party ka ba yang skam ban penek pensai ka kendo ka siap ni kwa ba la kalong kumdu ki kendo rat ki bansa nak mata ka pateng ka banwan malarang nganget ban ong nganu ban ong pi ka ka por baka ni ka lan amendment bill ka bang yora ni yelma ka sailing ki khun ki kiti ki jung hadin habut ka pateng ka banwan kan pertu kan mau untang ni ka District Council re ya ki hima ya ki rat ki snong bade kan ka por ka jong pi ngyo ya kalan banyak penerkom ya ka jakapat ba la kalong ka rep ka riang la kalong ka ka snai snasem kena pertu to hatong game so kemen mo nakalang jungi ka isi andai ta mangi ko pan kemen kum ka isi ke dalam ya kum ka parti ke dalam ki isi ndai ki khot ki parti lang persat kenya kemen lang ban maki ke mundur lang ya kena kalan amendment bill baru pak juga kena riru jungi usuh ngai bangi don la ka jong ka kendo ka siap ki beduk masuk ki yo kalan masna ya ki sem apa ni senjuk bro oh tu BBP tu bos keni bor baik na tu busuk million ni kita basnang na ang sadasang natip kay gabot basnang ba mati lang sadasang itip kay kamar ni kami lang basnang bangin namle kana ro bangin nyan na ni kni ka bor basnang ngin ngin pan plan chu habang iong ba habang pi ai jakara de ban khot ka basnang ka bon ni pan bor ki pai ba kamla balong rai tang usi marwe bar ki menteri kamla balong bom rai tang imrat marwe bar ki menteri dan kiling doang ki pasang kam step committee jong snong kan rai de ban tip upai ba kana pai ba umsa maka de ka habang ka rai ka jong upai ba kami ka jong usi marwe ka jong menteri marwe kami ka jong saudara so snong ka jong upai ba udah ka hok tip ya ka ba belebu kanang de ki mandai na ta jong ki. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.